Rero bakunze basamuza hose nimbanje kubasuhuza nizera ko umeze neza. Amakuru ngiye kubagezaho uyu munsi nayo mu mujyi wa Kigali, abagenzi bagiye gutangira kwishyura bakurikije urugendo bakoze. Urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe na zimwe zirimo izifitiye igihugu akamaro RURA, rwatangaje ko guhera ku wa gatatu tariki ya 4 Ukuboza 2024 mu mujyi wa Kigali hazatangira igerageza ry'uburyo bushya bwo kwishyura ingendo mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange hakurikijwe urugendo umugenzi yakoze, aho kwishyura amafaranga ahwanye n'urugendo rwose. Rero nk'abamwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona amakuru tuyasobagezaho umunsi ku munsi ku gihe. Iryo geragezwa rizakorerwa ku muhanda wa Nyabugogo ugera Kabuga n'uwa Downtown ugera Kabuga. Umugenzi ngo azajya akozaho ikarita y'urugendo ku mashini nk'uko bisanzwe tap in, ariko nagera aho asohokeramo yongera akozeho ikarita tap out kugira ngo asoze urugendo, bityo yirinde kwishyura amafaranga y'urugendo rwose. Itangazo rya RURA rigaragaza nuko ibiciro biteye hakurikijwe ibirometero umugenzi yakoze. Ku ntera y'ikirometero kimwe n'ibirometero bibiri ni amafaranga 182, ku ntera y'ibirometero bitatu ni amafaranga 205. Amafaranga akazajya yiyongera bitewe n'uko urugendo narwo rwiyongera. Zimwe mu ngero z'uburyo abagenzi bazajya bishyura: kuva Downtown ugera Remera ikirometero 10 igiciro kizaba ari 388 kivuye kuri 307. Kuva Downtown ugera Rwandegisi ikirometero 6 igiciro kizaba ari 278 kivuye kuri 307. Kuva Downtown ugera Kanogo ikirometero 3 igiciro kizaba ari 205 kivuye kuri 307. Kuva Sonatube ugera Prince House ni kilometero 2 igiciro kizaba ari 182 kivuye kuri 307. Kuva Nyabugogo ugera kuri 12 ni kilometero 14 igiciro kizaba ari 543 kivuye kuri 741. Kuva Remera ugera kuri 12 ni kilometero 3 igiciro kizaba ari 205 kivuye kuri 420. Kuva Nyabugogo ugera Kabuga ni ibirometero 25 igiciro kizaba 855 kivuye kuri 741. Rero iki ngiki akaba ari ikinyamakuru wajya uboneraho amakuru ku gihe. Uramutse ukanze subscribe ugashyiraho na like, haba hari n'igitekerezo ugashyiraho comment kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru ku gihe. Thank you.